Abagabo baba bari mu rukiko kugamba hanshonga y'amashomero agongiize fiisi okugaratwaze muno kureba ko bakwera beji omu mashomero gatari gamwe na gamwe. Ebyaretera abany'ishengyero bari kushitama akakiiko k'ebyobwegese okugira ngo gavumenti ekyendeza ha sente zeri kuto mu mashomero ga gavumenti agari kwebasa rero sente zitebwa mu mashomero agari kwetenga ebintu nk'ebyombeko kandi baronda habwenki nibongeza fiisi ekirengine. In what constitutes school fees? Because if you're paying 598,000, totaling to 598 million for a school with 1,000 students, and that is considered as board of governor fees, that ideally should not be considered. Sasa tushanyengwa amashomero agamu ibintu bigaru kushaba tibikwetagiza tokubasa kushaba bana sente ngo baza constructing a swimming pool omwana atakagwina fees tokushaba sente ngo ndagura basi y'ishomero abana batine ebarari no sangire isomero ya government kusaba miliyoni 2 miliyoni 3 then hakiri bajugensi batugambire ngo esomero ya private tukimanyire mu rundi gumu abakusobora bagendeye ekizo kitwenteekatenga kiri mu mashomero make konka twasanga kiri mu mashomero mingi munonga mu ihangeri so ensonga ne yamani tukari kantu kakiko kufa kugenderaho konka ekikure kitwagamo mu rukiko twagira ngo abana bawumuruke bazo mu mashomero agarko mu mashomero ubwo twagarondamo then twega bicweka banka bamemba bakaciko nibwo kugira ngo turandika report etaba report yo mu office. Akakiiko aka kahendera kahamize kukarukuza kuchondoza amashomero ga gavumenti agongiize fiisi. Eba bigambo baba bari mu rukiko kugamba hanshonga y'amashomero